Hakabedai berkajing penkreat nak kebentar ke Lympung Meghalaya Games ke ban Riau jong usnam ahaja apusan ke ban salong ha jawai ba waijer ke Meghalaya Weightlifting Association haringkat kajing snok tilang bat ke District Sports Officer jong ke West Giant Hills kan sepelong ya ke Lympung Meghalaya State Weightlifting ke baar nak kebentar ke kentai bat shenrang. Presiden uba Donald Rambai dangshan ula pentip ba ke Lympung kan sedang ke apun retorik ubnai risau hayeng dorbar shnong tepep pale. Katong jong kene ke Lympung ke long ban penpawi ke sap ki pong bat ka jingklan jong ki samla ka tain rilum jaintia ban penkre yaki nak benta ke Lympung Meghalaya Games ahajar apusan. Haka atun rek bela bispo kan salong ini state championship ka baar ko joy haneng idon lag bari isar na ko iso sports iban ya trailang bat ngi kerpat sabab pinyawan khnang khamtam ne ke area jong ka joy ma mangne mencimenta kin sadan ko garo ko west garo bat na ko shlong na ko ribhoy de klampep ba ngin expect bakin gon na ko joy mencimenta ya kane na galang ne kalong ka jing sedang ko joy ka de gaset baneng tong tam debat kane kalong kum ka jing lagi ngi di player na po juai bakan cimenta haka Meghalaya game kaban long apo juai kadang ko haban pen i kane boleh ngiwara kane state championship apo juai kan long kum kawe kejing pen i bukan kejing la kai ba kum no pen la kai weightlifting apo ka Meghalaya game.